Wiriwe Maine ni igihe wumviraho amakuru tuguhaye ikaze utuye Maine ndetse naho twumvira ahatandukanye ngo twumvira kuri radio Mpega ya kaminuza ya Thousand Maine 90.9 FM ndetse no ku mbuga nkoranyambaga za Amujamba Africa. Muri kumwe nanjye Jaha Kuzimana. Dore ingingo z'ingenzi tubaramburira mu kanya. Umwaka wa 2023 ugeze mu cya kabiri. Muri iki kiganiro ndagaruka cyane kubimukira bavuga ururimi rw'ikinyarwanda n'ikirundi babashije gutangiza ubucuruzi cyangwa se ubushabitsi muri leta ya Maine. Abimukira barasabwa kuyoboka programu zibafasha kubona igishoro igihe bashaka gutangiza ubucuruzi cyangwa se kwikorera ku giti cyabo. Ndakunda umutsibo, hariyo intambo twita umutsibo. Elvira Niyomwungere ni umutumirwa wacu, mumaze kumenyera mu mbyino z'akaranga n'umuco nimujye kure. Gira mahoro n'amahirwe. Nongeye kuguha ikaze Wiriwe Maine, amakuru yizewe kubakomoka mu karere k'ibiyaga bigari bya Afrika. Muyagezwaho nanjye Jaha Kuzimana. Amezi 6 arashize dutangije ikiganiro Wiriwe Maine. N'amezi twaganireho byinshi muri politike, mu bukungu, ubuzima n'imibereho muri rusange. Muri iki kiganiro dusubiza amaso inyuma gato, tuganire ku kwihangira imirimo mu bimukira bava mu karere k'ibiyaga bigari bya Afrika. Muri iki kiganiro mfite abashinze iduka store, group homes ndetse n'abacuruzi kawa. Ese ingorane zirimo nizihe? Harimo se inyungu? Reka mpere kuri Leopord Ndayisabye. Narabitekereje ariko sinavuga ko mu by'ukuri byari mu migambi yanjye kuva kera, kubera ko iyo ugeze muri gihugu biba bitandukanye niyo uri iwacu. Kuvuga ko iyo ugeze hano hari amakuru ubona, hari opportunities zindi ushobora kubona utabonaga iwacu, bityo rero ukatangira. Iyo winjiye rero muri rubuga rw'umurimo, hari igihe usanga ko bishoboka ko nawe wakwikorera. Ni muri ubu buryo rero nanjye nyuma yuko igihe runaka nkora akazi kamemba umushahara mu kwezi, natekereje ko nanjye nikoreye nkoze ku giti cyanjye nkagira umushinga nkora nanjye byashoboka. Dusangize nk'ubwoba wajya kugira mbere yuko utangira kwikorera, nk'ibintu wajya kubona bati ibi bintu ubwoba sinabikora. Ubundi ubwoba ni rusange, kubera urabona ko bitewe na experiences zacu kuva aho tuba tuvuye, background zacu, usanga kenshi ikikwigirira icyizere ntabwo biba ari ibintu bitabiza ku kanya. Usanga umuntu agenda ushobora gutekereza umushinga mwiza ushobora gukora ariko ntiwigire icyizere. Ibyo ni icya mbere. Ikindi nuko hano muri gihugu urabona ko hari igihe rimwe na rimwe umuntu ashobora kugira ikibazo cy'uko amakuru yose udashobora kuyabona. Kenshi hari igihe tukunze twebwe gushaka amakuru tuyabwiwe n'abandi kandi abayatanga bahari, ariko ugasanga kubera imico yacu rimwe na rimwe ugaca ku muntu, ese bigenda bite, uwo muntu ugasanga nawe nta namakuru ahagije afite. Kandi bishoboka yuko agenda muri ofisi runaka bakora ibyo bintu, ukabasaba amakuru ukaba wayabona. Rero ubwoba muri rusange bwabo ari ubwo, kandi urabizi ko iyo utangiye umushinga wari wose ukora ko utawuzi, nta kintu ubuzimo, hari igihe utekereza byinshi, kandi ubwo n'ubwoba witugira. Hakazaho nibirebana n'ubumenyi kuri uwo mushinga utangiye gukora, usanga kenshi udafite ubumenyi bwose bijyanye n'uwo mushinga. Utangira kwikorera, watangira tubwira wenda ibyo mukora. Dukora ibintu birebana na group homes. Dutanga rero service zacu ku bantu bakuru bafite ibibazo bya developmental disabilities na autism, ibintu nakwita, sinzi ko n'ubu nabivuga mu Kinyarwanda ko byitwa. Nk'umuntu wagize ikibazo mu mikurire cyangwa ufite ingorane mu misusire y'umubiri we. Yes, nibyo rwose. Ingorane mu mikurire, kuvuga ko umuntu abatarabashije gukura mu mutwe nk'uko umuntu akura bisanzwe, agakura mu gihagararo, ariko mu by'ukuri mu mutwe no mu bwenge ntakure nk'uko byakagombye. Akaba akeneye ubufasha butandukanye. Akaba akeneye rero ubufasha. Nibyo dukora rero. Turumva ko dufite company ibikora, yakira abantu, tukaba tubashyira mu mazu atandukanye, hasigaye tukabakorera imirimo isanzwe
ya buri munsi kuva nabyita amasaha 28 ku minsi 7 mu cyumweru. Ese harimo inyungu watubwira? Nkora ku munsi kuvuga rero kunguka ngo ese birunguka mu by'ukuri bimazemo imyaka hafi 4 ubu ngubu. Iyo bitari kuba byurunguka nari kuba nasubiye gusaba akazi. Lucie Narukundo azwi cyane muri store ya Moria. Reka nawe tumwumve. Nimba hari ikintu cyangoye mu buzima, mu bintu byangoye mu buzima ni store nayo yarangoye. Urumva kuza mu gihugu utazi, abantu utazi, imico utazi, ngo utangira akazi utazi, nabyo ntibiba byoroshe. Byarangoye cyane kugira, kandi ndi kubona ibintu ubu ngubu bigenda byoroha, ariko kera byari bigoye kugira ngo uzabone license cyari ikibazo gikomeye. Ugomba kunyura ahantu henshi, ariko kurya niko nababwiye Imana, urya Imana ni Imana, mureke tuyite Imana. Lucie Narukundo ni izina rizwi muri Portland, ni nyiri Moria store, iguriro rizwi cyane ku banyafurika babimukira batuye muri Maine cyangwa se abahagenda. Lucie aganira na Wiriwe Maine ati nashashe ibitanda ndaruha. Ibi bitanda nzaza mbisasa buri munsi, ni ntahe ku gitanda kidashashe. Umva narubyukaga mu gitondo nkagenda ndashashe, nkagaruka ndushe, nkaryama kugenda numva mfite revolte muri nje, nkabatse nzakomeza nkorera bano bantu kugeza ryari. Ariko burya kurya nyine Imana nigitangaza, iranyinspira. Ndasenga mbaza Imana, ndavuga ati Imana ko numva nshaka kwikorera, niyo koko yamfashije, niko kumva mfite iki gitekerezo cyo gukora store. Kuko kenshi gihe naje ibiryo bya hano byarananiraga, ibintu byose, ibishimbo birimo bisukari, imigati irimo isukari, spices irimo isukari, nje bikananira. Urabizi ko iwacu tunywa isukari gusa mu cyayi, ariko hari ibiryo byose bya hano bibamwe isukari. Nkumva nje biranani, ariko abanyafrika icyo gihe ntibari benshi, batangiye kuza nabo batangira gukomplaininga, ese ibi biryo ko byatunaniye, ibi biryo birimo isukari, bimeze gutya na gutya, ibintu byabo byose ni imigati, tuzaba banini. Nkumva nanjye cyo kintu kindimo, ariko ngo mbona abandi banyafrika, habaga umusomali kazi ufite ibiryo by'abasomali ariko by'ibinyafrika. Ndavuga se ko abantu batangiye gukomplaininga, ni gute nshobora gukora nanjye iyi store nk'iyi? Abana banje n'umugabo wanje bari baje icyo niho bari bakiza, nkomeza kubibatekerereza, ngenda nsaba inama abantu bamwe na bamwe, naho nakuye idea yo gukora iyi store. Urumva ni ibintu byavuye kure. Lucie Narukundo, mama Moria, mama Lucie, biraterwa nuko umuhamagara atangira ubucuruzi hari muri 2011, ubu imyaka ibaye 12. Reka mubaze icyo amaze kugeraho. Ese harimo akanyungu? Ese yishimira iki mu gihe amaze? Ni iki wishimira cyane wowe uryamye ugatekereza inyuma igihe watangiriye kugeza uyu munsi? Umva kubera ndi mu bucuruzi, naje mu bucuruzi mfite goals nyinshi. Njyewe muri make novuga ko nabaye satisfied, n'umuryango wanje wabaye satisfied. Ti kubera iki ndeba aho natangire naho ngeze, ni kurya nababwiye ko store yarakuze kandi ifite rentabilité nyinshi. Urumva ifo ni inyungu ushatse, ifite inyungu nyinshi, ifite inyungu. Urumva iyo nyungu mfasha mu muryango wanje, ariko iyo nyungu ngira n'ibindi bikorwa byiza cyane by'urukundo. Ikishimisha nuko cyampaye uburyo bwo kubaho. Ikindi kintu kinshimisha, ngiye nkunda kuhura n'abantu, mpura n'abantu ingeri zose. Ikindi kinshimisha nuko abantu bansaba service ngashobora kuyisatisfiza. Nk'abo bantu bose bagenda bambaza information, ndagerageza uko nshoboye, kandi ndabizi ko nabo baba satisfied. Kandi kubera ngira abakiriya benshi, nikibizana n'urukundo mbagaragariza. Abakiriya banje ndabakunda, nabo pe barankunda. Urumva beside gukunda ibiryo, iyo batankunda ntibaba baza hano, babigura n'ahandi. Ko dufite amastore arenga 10 tugurisha bimwe, ariko ibyo byose barabikora, kandi nkumva nanjye biranshimishije. Mugitangira mwari bakeya bafite store cyangwa wasanga ari wewe wenyine, none uyu munsi hari store nyinshi. Ibyo by'iterambere ryita gute? Twari hari uwo mugore w'umusomali, uwundi mudamu witabye Imana,
w'umunyamurenge nanjye n'umusudani ariko Maine yarakuze cyane Maine yakuze mu bintu byose n'amasitowa ubu twara amasitowa ane ariko turenza amasitowa 13 n'atanu twese ducuruza bimwe iryo terambere urisobanura ute iryo ni iterambere rikomeye ndisobanura kuko abanyafurika baje nukuri bazanye iterambere cyane muri Maine turabyishimiye cyane ko twari bake ariko ubu twabaye benshi kandi n'abantu twasanze b'abazungu abazungu burya n'abana beza cyane beza pe bafasha uwifashije iyo babona umuntu uri umuntu ushobora kwifasha ukeneye kugera ku kintu runaka barakoriyanta nanjye kugira ngo ngire icyo ngeraho nuko bamfashije naragendaga ku nshuti zanje z'abazungu nkababaza information bakazimana umutima mwiza wese niko navuga iterambere Maine yateye imbere cyane kandi uko mbibona izakomeza itera imbere kuko abanyafurika tuzi ubwenge dufite business turi bake ariko ukuye abacuruzi biryo nk'abafite amasitowa y'ibiryo hariho ama business menshi cyane abanyafurika bakora urumva iryo ni iterambere rikomeye Nzeyimana ati kawa irunguka sokuru wanje yari umucuruzi nawe nyine yacuruje ikawa n'ibindi byinshi na mama yacuruje ikawa kandi n'umugore wanje papa wiwe famille yabo nabo nyine bacuruje ikawa madame rero yagiye Burundi muri 2019 hanyuma ashitseyo uziko season hari ku cafe igihe cy'ikawa shoka muci ikawa yari kintu gikomeye hari iwacu hanyuma muri 2019 madame agenda hariya agarutse ashitse yasanga donc abantu benshi nabwo bakiryohewe ni season niyo coffee season hamarabaza papa we ati none se kumbona abantu batameze nka kera ku season aramubwira ati kabisa ibintu uko bimeze nta abantu barahebye kuri mikawa ati kuko ibiciro by'ikawa nta kigenda abantu benshi ne bakironka icyo bagabira abana ne bakironka ukuntu barunka abana ku ishure avuga ati rero ubwo abantu benshi barabihebye donc arababara kabisa nawe aragaruka abimbwiye tuje hamwe turavugana ati none ko twese twakure mu ikawa kuko ise tokora ikintu gituma tuje mu ikawa hanyuma dutangure dufashe n'abari abantu turimo ikawa tuyicuruze hano tunemporta ikawa hama bari abantu nabo babonerweho basubire no gukora ntoza ibaje musure mu by'ikawa nkuko byahora kera tumererwe neza nuko rero turumvikana dutangura coffee shop ubu dufite zibiri hari n'indi muri Yunam nkuko babibona hano turafite coffee shop muri Yunam Burundi Star iri muri Yunam urabona ko ari Burundi Star donc ubu dufite zibiri mufite n'amaplantation Burundi ubu dufite n'amaplantation Burundi ko dushaka gukora n'amakoperative y'abagore amakoperative y'abajene bahebye amashure bafise ikawa kugira tubankuraje nimba amafaranga turonse hano tukavuga ati ku pound turakura ku dollar imwe tuyohereze hariya tubarungikire iyo dollar rimwe ku pound yose tucuruje hano donc bashobore kuronka utkuntu bisununura barimo ikawa nyinshi barime neza tubigishe kuri mikawa neza hanyuma nabo bajene bashobore kuronka icyo bakora nabo badamu bashobore kuronka icyo bakora n'ikawa ishobore gusubira gutera imbere basubire kurunka abana mu ishure baronka icyo bashira ku meza so abakiriya hano bimeze bite s'abantu barabyishimiye yo muganira n'abantu abakiriya no kuri turayikunda sinzi ko wabonye hano tumaze gutsindira best size coffee muri Portland kabiri urumva ko ari ikintu gikomeye ibi nibyo byabaye muri 2021 na 2020 so best coffee Portland urabona ko ni ikintu gikomeye abakiriya ntibashobora kutwemera batabibonye urumva no muri Yunam arayikunda cyane gukora business hano muri Maine ese wabwira abantu
ko byunguka bakaba babijyamo n'abandi? Gutangura business nivyoroshe ariko birashoboka. Hano muri Maine naho nyine urabona ko business abakiriya ubahaye service nziza ukabaha produit nziza nta kibazo kabisa, ukaba ari ibyo wimvamo biri mu mutima wawe utabikora kubera abandi babikora, no kuri business uyikora kandi gakomera. Kugira ngo umuntu atangire ubucuruzi bikunze kugorana kandi bigasaba igishoro, nyamara hari uburyo bwinshi bufasha abafite imishinga bashaka gutangiza. Muri bwo harimo nka Indus Fund ifasha mu gutangira ubucuruzi. Ushaka kubagana wajya kuri banki ya Seaport. Elvira Niyomwungere yakoranye nabo none ageze kure atangira ubucuruzi bw'ibinyobwa n'ibyo kurya, n'abafite inama aho bashaka gutangiza ubucuruzi. Kino gihugu kiratwakira kikanadu supportinga kugira dukore ibyifuzo byacu. Nivyo nabandanije kandi Imana yarabikoze, ubonye turiko turakora nubwo ibintu byose bitaraja uko tubishaka, ariko ndazi ko byose bizoshika. Yego. Ubuzunguka ryari? Oya, ibyo kunguka nibaza ko ni mu myaka izoza, ariko igikuru nuko turiko turakora. Yego. Reka ngusaba utera intege abantu batinya, abantu baba bumva ko business ari ikintu kiremereye cyane. Se wabagiriye inama urubyiruko, abasore, inkumi bashaka kuba bajya muri business ko bakaba bafite ubwoba bwinshi cyane, bati ibintu byose ntago nabigisukira genyine? Ikintu cya mbere cyo nababwira nuko nta kintu kimwe kidashoboka iyo ugikeneye. Twese na jewe nkitangura ibyo batakubwira ati tugire business plan, uri kuregira business plan ukabona amahera uzokoresha, ukazobona ibiki, uraniyumvira uti mbe ibyo bintu je koko no bishobora, ariko ukizera ukabaza. Ngaha hari ama opportunity menshi cyane, hari abantu bari willing kudufasha, ariko ugasanga ntitukoresha ayo ma opportunity ko twategeza kuyakoresha. Jewe nibaza yuko ngaha anye ikintu gishatse icyo cyose woshobora kugikora. Nta muntu numwe yo gutera novuga ntiyo kudekuraja, kuko ibintu byose birahari kugira tubikoreshe. Nta banki nimwe wajamo ngo babwire ikintu ushaka babona ko umukozi ngo bakwime uburyo kugira utangure gukora. Antuka ni determination yonyine novuga nti uri determine urabikora, ariko ugize ubwoba naho nibaza ko baramaze kubona nanje si n'umuntu akuze cyane, namaze kurinda muri imyaka. Nibaza ko atawundi muntu umwe nawe nivyo byotera umutima uhagaze. Yego. Waruvuze ku by'ama opportunity ahari, se watuganirizaho muri detail nka kimwe cyangwa bibiri ubufasha wagiye ubona wabwira abandi ati hari ubufasha hanze hano, yaba muri leta yaba muri city, bukangurira abantu kwiyemeza imirimo no kwikorera? Ego, nk'ubu jewe nararonse ubufasha muri ishirahamwe rifasha ama small business yitwa CEI. Iryo ni ishirahamwe abantu batari bake bararizi, ariko abantu bararitinya kuribaza kubera bagira ngo nta project dufise. Ukibaza ngo maybe project yawe ni ntoyi canke ntabwo making a sense, ariko nk'iyo CEI n'abantu bitaho ama community ama minorities. Ubashiriye project yari yose making a sense bakabona ko ubwo uri seriye, baca bagohereza. Je barafashije kandi bakakwemera yuko utangura kubasubiza ubwo bufasha ariko utanguye gukora. Ubwo wumva wa mwaka narindira ntibigeze bandihisha atari uko natanguye gukora. Ubu rero kandi nkagira nti ibintu byamfashije cyane. Hariho n'abandi ndazi za mabanki yitwa Seaport bafise bita Indus Fund, nayo ni ikigega gihari cyo gufasha ama small business kugira ushobore gutangura bitakuvunye, hanyuma ukagendura bari buhoro buhoro uko nawe uri kurakora. Nkayo n'ama opportunity abantu bose bayikoze ko n'amahera abasanzwe ategekanijwe, nitwe tuba dukeneye gusa kugira tugende tubabwire turayakeneye dukenesha tubikoza ngiki, bagaca baguhereza. Yego nuko. Uvuze Indus Fund tubibona byandikwa mu binyamakuru, ariko hari abantu bajyaho ni ibintu bigenewe umuntu runaka bifurayinga aho ngaho biguruka bidafite umumaro. Wagira icyo uyivugaho neza gatoya? Indus Fund jewe ndayivuga cyane kubera jewe baranamfashije.
baramfashije ndi mu bikorwa vya nyuma byo guheraheza kuri remodeling aka kabare. Naragenda bereka ibikorwa baranaza ngaha baramvizita ntaratangura gukora. Barabona yuko ivyo niko ndababwira atari amagambo, ndabatembereza ndabereka ivyo nintendinga gukora, ndabereka amameni, ndabereka ibiki, nta majambo yandi bambajije ati woza gusinya ibipapuro ryari. So nkabo n'abantu n'ubu ndiko ndakubwira bambwira ati tangura gukora uraba uko bimeze, natangwe no kubariha, ariko bakambwira ati nejo ukazokenera ntibihagariraho. Wenda za guhoza amarira yose warize, azana ibisubizo by'ibibazo uruhuri, ntacyo nasanze kiruta kuba umubyeyi. Mu makuru yo kugura no gutunga inzu, Maine Housing, ikigo gishinzwe ibirana n'amazu muri leta ya Maine, cyatangije gahunda y'ubufasha igenewe abatuye Maine bakomoka ku muryango utarigeze ubasha kugura inzu. Iyi gahunda yiswe First Generation Program yatangiranye n'ukwezi kwa kane, ikaba ntawe heza. Mu kiganiro Wiriwe Maine yagiranye na Tina Patrick ushinzwe abagana iyi gahunda y'ubufasha, yagize ati iyi gahunda yashyizweho ngo yorohereza abaguzi b'amazu batigeze baba mu muryango wabashije gutunga inzu muri Maine. Ikifasha uyigiyemo bamwishyurira ibihumbi 10 mu bizwi nka down payment, bishatse kuvuga amafaranga ubusabwa ava mu mufuka wawe mu gihe uri gusaba inguzanyo yo kugura inzu. Uretse kandi ibyo bihumbi 10, abantu bari muri iyi gahunda babasha gukurirwaho rimwe n'igice by'inyungu ku nguzanyo bari kwaka. Niba banke iri kuguha inguzanyo yo kugura inzu ku nyungu ya 5 n'igice, nujya muri iyi gahunda bazagukuraho rimwe n'igice maze uhabwe inguzanyo kuri 4%. Jessica Gune ushinzwe ubukangurambaga muri iyi gahunda avuga ko uyijyamo abanza kwiyandikisha mu masomo batanga sobanura ibijyanye n'izi nguzanyo, yamara kuyarangiza bakamuhuza n'ibigo bitanga inguzanyo bakorana, cyangwa se nawe akazana ikigo yihitiyemo, ubundi bagakomeza mu nzira zisanzwe zo guhabwa inguzanyo. Yagera ku musozo bakamwishyurira na bya bihumbi 10 by'ubufasha. Kuri we nta ubuzi, wenda za guhoza amarira yose warize. Mu makuru y'ubuhanzi turi kumwe na Elvira Niyomwungere, umubyinnyi akaba afite itorero ribyina ibijyanye n'umuco hano muri Maine. Jewe yitwa Niyomwungere Elvira, nkaba nkunda gutamba, nkaba ndi mu mugwi w'ikirundi witwa abaserukarikaka, tubyina ikirundi n'umuco w'ikirundi, turabyina turaririmba, urumva nyine ni umugwi w'akaranga ko mu Burundi. Mubyina izihe ndirimbo cyangwa izihe mbyino? Imbyino z'ikirundi, imbyino z'imico y'ikirundi. None Elvira, ni gute icyo gitekerezo mwakigize? Icyo gitekerezo nyine umva twaje urabona ko turi mu mahanga, turabantu twamye dukunda umuco kuva kera. Umva kuza mu mahanga hari abantu usanga kwa kutabona umuco, ugasanga uravyibagiye, abantu barabikumbura ugasanga ntibiko urabibona. Mu Burundi tuba dufise imigwi myinshi tamba ikirundi, ivyina iririmba ikirundi myinshi. Umva rero mu kuza tuje ngaha usanga hariho nk'ama festival yaba ku ma church, ubukwe bw'abarundi, ugasanga baba bakeneye nk'abantu batamba. Umva rero ko twari dusanzwe mu Burundi twari dufise dutamba mu migwi, tuzi kubyina kandi dukunda umuco, turavuga ati none kubera iki tutobandanya uyu muco w'ikirundi twawubandanya no ngaha mu mahanga, n'amahanga amenye Burundi, amenye imico y'ikirundi. Nuko rero twagize club, turi benshi, turafise umupresident wacu, je ndimwe mu batamba. Umuntu wese arahawe karibu, uraza tukakwakira, hama turiga, turagira ama repetition. Uvuze umuco muba muri kwigisha abantu, ni umuco ufite izihe qualities cyangwa nubuhe buryohe muba muri guha abantu? Uretse ko kino gihugu hari ama stress menshi, hari ingwara nyinshi, ama mental nyine health nyine menshi ngahakomeye. Tamba ni nka therapy, abantu ntibabimenya.
tujye nko mu mamanza gutamba abantu bakatubona abantu baranezerwa abantu bariyibutse iyo bavuye hajya nta kintu kibabaje nko kubona waravuye mu gihugu wabamwo kumva zitandukanye abantu bavuye mu mvu zitandukanye ugasanga ushitse ahantu usanze nta muco ugihari mugabo nk'ushitse ahantu ukabona hari nk'abantu bako batamba ikirundi baje nko ngaha kera abantu birabanezera abantu bararyoherwa abantu babumva bari relaxe babumva umenga tubasubije iwabo abantu baranezerwa abantu bibazanira amahoro abantu bibazanira umunezero birabibutsa iyo bavuye. Hari ibyo muba mufite mwumva muba muri kwigisha nk'abantu bakiri batoya bavukira hano? Ni iciyumviro dufite ariko tutarashobora gushikako. Nko muri club wacu nk'iyi turatangura kubikora, turavyifuza ko turatangura kubikora ko kumvo ziba zitandukanye, usanga tudafite ahantu dushobora kugirira izo repetition, ntituraronka salle exact y'ahantu dushobora kugirira izo repetition, ugaca usanga n'ubwo buryo bwo kuronka iyo studio kugiramwo iyo repetition nta buhari, ugaca usanga umwanya kubera abantu benshi dutamba hamwe n'abamama usanga bafise imiryango barakora, ugaca usanga umwanya turonka umwanya muke gusa umwanya mwinshi nyene, ugaca usanga kwicara rero abana kwigisha uruvyiruko ni ibintu bisaba umwanya, bisaba sacrifice, bisaba nyine nuvuga gute bisaba ordre ikomeye. Usanga nyine ifise turafise ikintu turiko twoshobora gukora mu minsi izoza ariko tutarashobora kurangura kuko umva nk'ibyo bitugori uburyo ikibanza abana umva kubegeranya abana ukeneye ufata ibintu bisaba umwanya n'ibintu bisaba n'uburyo tutarashobora kuronka. Bakatubwira ati jewe ndashaka abana banje bavukiye ngaha, ndashaka abana banje bamenye umuco. Abavyeyi benshi bamaze kutwegera n'ukuri kandi turasabye imbabazi kuko ntiturashobora kugishika ko mugabo n'ikintu turiko turiga ni projet d'office dushaka kuzoshikako. Elvira, indirimbo ujya utamba ukumva uranezerewe cyane ukagerayo niyi? Ndakunda umutsibo, hariyo intambo twita umutsibo. Ndakunda kwivuna. Wawutamba batongo watubwira. Izo no utamba gute ku radio. Mukabibona. Ndakunda umutsibo, urumva ndakunda n'indirimbo nyinshi zo muri La Cause kubera nakuze ntamba muri twari dufise club mu Burundi yitwa La Cause ndibaza ko mwamuyizi. Yitwa Intashigwa. Ndakunda indirimbo zabo cyane, ndakunda gukaraga ikimva idusniye no gusigurumva aho ubunkuza ahantu n'urumva ndabyoga cyane umutsibo, indirimbo za La Cause zo kuzitamba biranezera umutima wanje, urumva nyinshi vraiment kwa umuco w'ikirundi turafise intambo nyinshi, intambo ziba zifise n'amazina atandukanye. Turafise amayaya, n'amayaya ndayakunda cyane, gusimba kurika biraryoshe. Umuco w'ikirundi uraryoshe rwose. Tubashimiye gukurikira Wiriwe Maine, ikiganiro ugezweho nanjye Jean Kuzimana. Waduye igitekerezo, waturangira n'inkuru ubona zagirira akamaro umuryango. Yemwe wanadutuma niba hari amakuru ukeneye, twandikire kuri amujamboafricanews@gmail.com kandi ujye udukurikira mu makuru ataha. Ushaka kutwumva andika Wiriwe Maine muri YouTube urahadusanga. Watwumvira kandi kuri Mpega 90.9 radio ya kaminuza ya Southern Maine, ndetse no ku rubuga www.amujamboafrica.com. naho ubutaha umunsi mwiza. Tengamara Afrika.